OK, dobro, dakle vi ste odlučili da perete kola sa sunđerom, molimo vas, izbjegavajte da koristite ove sunđere, zato što kad ga koristite, on svu prljavinu gura i može da oštetite lak karoserije. Druga stvar, vi ga negdje ostavite u garaži, dobija prljavinu, možda padne na pod, dobija pesak. Opasno, molim vas, izbjegavajte ove sunđere. Zato i mi imamo ovu Ultra Safe, bezbednostni je u pakovanju, da je čist, ovdje može da diše, da se osuši, dakle nije prljav. A kad ga koristite, pogledajte, ima ova rebra. Zašto? Kad ga koristite i tamo je neka prljavina, sve pojede i ne ošteti karoseriju. Dakle, ovo je sunđer koji je bezbedan.